Ikibeho ku butaka butagatifu bw'amabonekerwa ku mubyeyi Bikira Mariya ku bakristo gatolika babyemera batyo. Ni mu karere ka Nyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda. Imbaga y'abaturutse impande zitandukanye z'isi zirahateraniye, barasenga bazirikana umunsi wa Somusiyo, umunsi abakristo gatolika bibukaho ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya. Witegereje ni agace kari kamenyerewe nk'icyaro kibisi mu bihe byo hambere, ariko uko imyaka igenda ishira haragenda hagaragara impinduka mu iterambere zishingiye ku rujya n'uruza rw'abakristo n'abakerarugendo bahagenda. Uhereye ku bakora ubushabitsi bworoheje baragaragaza impinduka. Ku rundi ruhande hari abacuruza ibintu bitandukanye birimo amashapuri, amashusho ya Bikira Mariya, utujerekani two gutahanamo amazi matagatifu ya hano Ikibeho. Ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika Ikibeho buravuga ko bwakiriye abakristo bagera ku 50,000 uhereye ku banya-Uganda ubwabo baragera ku 5,000. Aba kubakira biracyari ingume, haba kubaboneraho barambika umusaya, amafunguro, yewe naho gusengera bisanzuye. Ni ku myaka 42 ishize amabonekerwa ya Kibeho abayeho, ni no ku myaka 22 ishize Kibeho imaze imenyekanye nk'uko ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika mu Rwanda bubitangaza. Bagira ubusajwi rya Amerika, Ikibeho mu majyepfo y'u Rwanda.